Sanibona nonke, ngiyathemba niyaphila. Le video mina bengenze esikhathini eside esedlule, kodwa bengakhoni ukuyenza ngoba umuntu kumele ubheke into ozoyikhuluma emphakathini ngoba ihlala khona forever. Noma lento isithe ukuba ngcono ingasaqhubeki nje ngasekuqaleni, kodwa into evela sithi kuyihleba siyikhuluma. 2022 uKhuzani kunomsebenzi awukhiphayo lapho. Ngiyacabanga umqhele nethawula. 2021 ngiyacabanga wayikhiphe injana kodwa. 2023 ngiyacabanga wayikhiphe album icala alibuli. Yes, right. Why ngikhuluma lezi zinto lezi? Ingoba siyakhumbula kuba nento wa TikTok yokukhuluma ngomaskandi. Kwakuthiwa uyahlaziya kwangakhulunywa ngayo. Kodwa ekuhlaziyeni kwawo lo maskandi loyo kwakukhulunywa ngomuntu oyi-1, which is Khuzani Innocent Nkosikhona Mpungose. Ngiyathemba lekho igama wrong ngilishilo lapho. Insizwa yaseMandaba eNkandla. Umnumzane Mpungose njengamanje. Kwakuthiwa kuyahlaziywa. Okuyiqiniso ongahlaziywa. Ayikho into eyayikhulunywa kahle ngoKhuzani. Kwagxekwa yonke into. Kugxeka kwasana into ethintayo. Whatever ethu ayizama. Ama-interview ayewenza ayegxekwa. Right. Abantu abaningi including mina mhlawumbe thina sasingabonanga leso sikhathi leso. Kwangesikhona ukuthi babehlaziya bagxeka uKhuzani noma kwase kufike ingoma ethize eyaphuma ngo-August 26 eyafeature uLwandle Nkulu njalo. Leyo ngoma le niyazi ngoba ingoma yokuqala kumaskandi ukuthi yenzeke imlando eminingi le esikhona njengamanje. If you don't understand ukuba deep kwalento angeke uzubona into engishoyo. Indaba nansi. Kwaba ne-campaign maybe early 2023 nedi abantu beka notice. Kwaba ne-campaign eyaphushwa kakhulu. One of the reason okunale campaign le it because kwase kuphele more than 10 years uKhuzani sokho afika endimeni ayibamba iphumelela ngendlela ephumela ngayo. Ayithola izinto lezi ayitholayo and abanye abasuhlangothini thizeni kunezinto eziningi abangekho happy ngazo. Even izikhulu noma amalunda athize mhlambe naye ngamkhonza kangaka uKhuzani. Mhlambe naye ethula ibuka lonto leyo ukuthi yena singenza kanjani ukuze sidisturb lento. Kwaba khona ke futhi ukuhlangana okukhona behind the scenes ukuthi yena bazokwenza kanjani. Ilapho kwaqhamuka khona nale ndaba ukuthi yena kuzoqheliswa abantu kuqala kuKhuzani because manje niyayibukisisa le nto. Leya attack la campaign against uKhuzani kwangesikhona ukuthi ngokuxoxa uKhuzani. It was well planned ukuthi yena sizokhuluma nje online sikhuluma ngoKhuzani simgxeke nayo yonke indlela esifuna umgxeka ngayo. Uzubona futhi lento engaphelelanga lapho. Wonke umuntu oyezama ukukhuluma something ngoKhuzani waye-attackwa egxeka ethuka. Kwangasamele ukhulume lutho ngoKhuzani. Judging by the way lapha ku-TikTok kube nomuntu ozohlala athuke uKhuzani each and every day. Ngeke ngizwe abantu bethi yena ingani nobani. Can you imagine umuntu ahlala endlini each and every day athuke wena uyakugxeka each and every day. I don't think ukuthi lo muntu loyo i-obsession layo. It's money speaking. Imali ekhulumayo. Awukwazi ukuthi uthi wena uyalungisa ukukhuluma ngomculo ekubeni ukuthi uhlasela umuntu oyi-1. Labo bonke abantu abasondelene naye lutho ayisebenza into le. Ngokubona kwami nokunderstand kwami uKhuzani ukuphumela kwakhe for a long time base be right. Uyabona base befuna omunye umuntu befuna lenye choice ukuthi ubani manje esizombeka phezulu. But kuzoba nenkinga uma bekhuphuka kanye. Uyabona masikhuphula omunye
lo Khuzani simehlise. Sizokwenza kanjani? Sizo-attack i-character yakhe, sizothola abantu abazomlwisa bekhuluma izinto ey'thize ngayo, abazomgxeka noma kanjani. So kwaqala wagxekwa umculo wakhe, wagxekwa i-keyboard usekhathele uluve ohlala efeaturisha Mazulu laphayana njalo uhlala eculisa yena. Lo sho loyo bawubona nakuyena njalo uSiphesihle ngoba sebawugxeka bawuthatha nakuyena, right? So base befuna ukuthi into entsha bazo-introduce kanjani, abafuna uku-introduce yaphuma-ke leyo ngoma leyo. Mawuthi uyabheka-ke kwaba ney'nkulumo ezabakhona ukuthi bazokhanda into ewumaskandi but engafani namaskandi ngqo, ngoba kwaba ne-management omunye wabacula ithula ayasebenzisana naye. Ngamanye lo management sesekhona uhamba nemicimbi emkhulu naye niyiboneke, right? So waba isolated uKhuzani isikhathi eside, ukwahlala A1 noma ephostile bebengasasho ukuthi abaculi bese beyithulela umculo wake wancoma. Ngiyakhumbula nje njengoba bechaza njalo, ngiyakhumbula nje oqhosha kwazi kwaphela online indawo ukuthi belokhu bebeka izinto baze bayithulela, baqhela abanye like ukuqhelwa ngempela. Bayaphela-ke izinhlamba-ke laba ababesaseleke besontweni noKhuzani, ngoba it was a well planned attack campaign ukuthi sizodila nabo kanje. Kwase kuba ne-rise yabantu abaku-TikTok, abantu abenza i-content ngoKhuzani, content emhliphiza emgxeka yonke indlela, not i-content ekhulisanayo but ehleka nehlekisa ngoKhuzani. Kube yinto futhi emukelekile, bayathola ama-followers amaningi, bayathola ama-likes. Kunabantu abanama-page amakhulu enibaziyo ukuthi i-content yabo ibingoKhuzani. Today labo bantu labo mangathi ngiyaba-check leyo content leyo aniboni ukuthi benzani because i-content yabo ukudela uKhuzani. So lo mculo lo obuculo woKhuzani-ke nabanye abantu-ke shuthi base befuna nje ukuthi wona ushintsha, babefuna ukumaketha kahle kahle bewenze be-commercial. They understood ukuthi if bezovela lo maskandi lo enowaziyo angeke uzumaketheka ngale ndlela bafisa ngayo, because ingoma iqala ibe nehlabo, yaphinda umuntu abe slow, i-beat iyanensa. Ba-understand nje ukuthi asikwazi ukudayisa lo music ngale ndlela esifuna ngayo, so sizofuna enye indlela yokwenza lokho. So base-ke uyaphusheka lo mculo lo ndlela ophusheka ngayo. Uma uthi ukhumbula kahle lo mculo lo awusuvele ukhona kudala, oLimit babewushayo 10-111 bheka icele bayafika ngawo. Uma afika izolo ubewenza lo mculo lo, umenzi nethi nje besinga-understand ubewenza lo mculo lo, you understand? So khafika nethi we didn't understand ukuthi kanjani. Umzukulu naye omunye walo mculo lo ezinye ingoma bezilapho, that is why ubabona namhlanje ama-album abo eshisa ikhotha kanje, because le ndlela yale sound ababevele benayo nethi nje isiduma manje ibivele ikhona all along, abantu bayi-understand. Omunye uzothena mangathi lo mculo wama-NND international awufani nokwabani. Yes, it's because lo yena usufuse kakhulu i-sound, usune-drum, usekuno-bass guitar, sekunani yonke into isikhona laphana, okwenza ukuthi for the fact that uthi i-sound yalo mculo mnandi lo uyayizwa nje leyo nto leyo. It means le nto into oyijwayele kuma-piano koqomo kweminye music, you understand? So leyo nto lo bayithatha bayiletha ngapha kumaskandi. Lo mculo lo kumanje uyadlisa phana online ku-Spotify, niyababona abantu abahlale beku-top 10. Umenzi album yakhe ihlale ku-top 10 the whole year, ize yaphuma nje. Okay, share bathe babefika, niyabona beza njani. MC umphathi ohlelo benesikhathi eside ecula endimeni, maybe uma-2013 baseqalile, kodwa ingoma yakhe le yahlala ku-number 1 ku-YouTube, lapho uKhuzani wahluleka ukuthi amjampe, eyaphuma ezisingle. Ihlala isikhathi eside leyo ngoma leyo, and abantu ade bengazinakwazi, kodwa the way abantu abayimukela ngakhona, it because baya-relate kulezi ngoma lezi, yizo le ngoma abayifunayo ney'funwa abanye abantu abangawulayeli umaskandi, but abaziyo ukuthi lo mculo lo siwuzwa umnandi. Yiwona-ke umculo-ke
umculo abantu ade bewuphusha-ke bewufuna. So namanje imiculo efana neyoJiva, ubaba Thukozani Langa, nobaba uShwi, nobaba u-Ali, nabanye abaculi abaningi ayiwaphula ama-record lawo le ephulwa ile miculo le emixe kakhulu, abawaphula ama-record. Kumanje kunensizwa yalaphana ngithi eNqothweni uFeza la ngabona ingoma ekumele ikhuphuka before nje kushaya i-27 yenza ama-video at least ayi-2 or 3. Ngathi uma ngikhuluma ngaye ngabona ukuthi ayi naye uzohamba ngayo le ndlela le okhanjwa ngayo. So engizama ukuveza ukuthi there was a plan behind lento enaniyibona. So uKhuzani is umuntu ohleli phezulu olidayo nobelida kakhulu lo mculo loyo bezobabangela inkinga because bebefuna ukuthi bekhande imali umculo be-commercial. Ingakho nibona ama-music video phithiza lapha ku Channel O. Ingakho nibone ne-record of the year iphume kumculo wamaskandi iminyaka elandelayo. Ingakho nibone ne-music video kuMasama iphuma kumuntu kaMaskandi. That was the deal, that was a plan from the start. Abasafuna ukuthi besebenzise lo mculo. Amakhampani aphusha phela umculo online, abantu njengo-Universal namanye amakhampani, they want to make money. Abafuna ukufaka imali endaweni engeke angabuya ama-returns. They want to make money, they want to make profit. So vele ama-changes, ama-directors, ama-CEO azofuna ukwazi ukuthi-ke thina ngokuthi sinikeza wena ithuba ungaphansi kwekhampani yethu yini esizoyithola because thina sifuna ukuthola something. So izinto ey'njengalezo-ke ingakho-ke niy'bona-ke ezenzeka. Manje thina babona uSheba Sehlala Nkosi uyashine ngalo mculo lo, uyashaya lo mculo wakhe lo, and futhi uwenzela-ke u-one. So ilokho nje bengifuna ukuveza nje ukuthi kanza kwethu into enjengale kwangesiyona nje into esasiyikha phezulu ngoba sasikhuluma. Niyazi nani wazi kwasukuma abantu abathize laphana, abantu abanjengo-NIU nabanye-ke abafowethu nentwaza kwethu ezazilo ukuthi cha asay-understand lento kwenziwani kahle sekuqhubakalani. Kwayima engathi-ke kancane-ke izinto-ke zibuyela-ke esimeni. And nikhumbule uKhuzani waze wavaleka nasokhuzini kwafihlwa kwashintshwa nje ilanga lokuthi engangeni. Is a system, yabona i-system besidinga izinto ezintsha, besifuna ukuthi kube namathoyizi amasha abantu ezobaphakamisa because uKhuzani has been there for the longest time. And beqala nje ukuthi kuMaskandi kube nomuntu isikhathi eside kangaka acula isikhathi eside lokho ehleli. Omtshengiseni babe khona bacula nomgqumeni base beyivulela into yabo. Obabuthuza nobe khona badlisa isikhathi eside waze kwafika nabanye abantu-ke abangathi batheka over noShwi nomuntu ekhala kwenzeka kanjalo. Baningi Ali isikhathi eside besendemeni, kodwa akekho umuntu oke warana uMaskandi the way uKhuzani ekade ewurana ngakhona. So ampuri nje kancane ukuthi uKhuzani alahlekelwe udumo, not udumo, alahlekelwe uthando likaMaskandi. The way i-pressure akekho umuntu owakwathuka njengoKhuzani before. Iy'nhlamba hayi okwathola umuntu nokho ustrong. So ukubona le album kaKhuzani ethi Inhlanhla iza nebhadi iperforma the way iperforma khona bengalindelekile, I do not lie. Nabona i-album yanhlane ey'ngane ukuthi kanjani iyasebenza indlela esebenza ngayo, but this time iphinde yasebenza double le album. Eza izinto imlando eminingi kakhulu okuyinto abantu le ekumele beyibone kakhulu, kodwa asazi ukuthi kuzoba kanjani. Kodwa lo mculo lo yes angeke uzuphele uyohleli ukhona, kodwa-ke iy'phathimandla abantu abafuna ukulawula izinto ngey'mali zabo, abafuna ukucontrol ukuthi kwenzakaleni endimeni kaMaskandi yibo endibona kanye abenza lezi zinto eniy'bonayo ukuthi yena zenzakala. So whatever le yenza kuKhuzani kwaba yinto ebuhlungu, into ongamelanga yenzeka, but kubona they didn't care. They wanted a new person ozoduma take over. Before he told them to advertise as the face ubuso bukaMaskandi. Unfortunately washo ukuthi uKhuzani umculo is a spiritual thing. Wayiphiwa wakubo lento angeke lize nimphuce, and abantu abamthandayo angeke nize benze baye kumthanda bohleli bemthanda. Yilokho abantu abakukhohlwa ukuthi yena ilokho kwenzala empilweni ukuthi into yakhe umuntu angeke uzomphuca, kusuke ngeyona yakhe, kusuke ngeyabantu, kusuke ethandwa abantu.
Amakhampeni anjengalawo next time bengawavumeli abantu ukuthi enzeke baye kalula, and abantu bayeke ukuyifihla becashe besabe lokho abasuke bekusabe engakwazi ukuthi kusuke kuyini. Abantu kwamele belimele iqiniso. Uma umculo umthanda kuvela ukuthi uyamthanda, and futhi mayenza kahle kuvela ukuthi wenza kahle. Ungezwa ngomunye umuntu njengoba kwenzeka benikhoje ngoKhuzani ukuthi uKhuzani 1 2 3 and 4 izinto ezingekho. Nitshela abanye abantu ukuthi uKhuzani into ethize. Can you imagine nje usuyotshela omunye umuntu othanda elinye iqhawe ukuthi hayi iqhawe lakho lokuthi liyabheda, hey ini alikwenza ukuthi nokuthi, ekubeni anamuntu amthandayo yena amuzwa ngaphakathi. Bakumsakana khona lokho. Kodwa-ke baba strong-ke abantu abakwazi ukuba strong. Asazi uma iy'mali zisabhadalwa yini namanje ezama khona uthi wise uKhuzani because nabona sometimes ubuya bahlele kucimbi kuphinde kungathi kuyashintsha ubona ukuthi hayi la igame edlalwayo asazi. Kodwa-ke uKhuzani-ke lokhu ayikho ukuthobeka, inhlonipho nanokubazisa nje abantu into enhle kakhulu le. Sithembe ukuthi uzokhula emsebenzini wakhe njengoba futhi sewumnumzane umndeni wakhe-ke uzokhula kakhulu abe ubaba oqotho ekhaya. Umculo wakhe uqhubeke lo abantu abamthandela yona umphakamise nendawo yangakubo ikhule enze nezinto ezinhle from now going forward kungasashintshi lutho. Ngendlela esenibambe ngayo ngendlela esenidlala ngomculo kaKhuzani into enhle kakhulu leyo, improvement. Siyababona futhi abantu benza ama-update i-improvement isikhona kakhulu. Whatever-ke abantu abakuplanayo behind the scenes asazi ukuthi kuyophumelelana, kodwa manibambe nihlangene niyintoda akukho okuyoniphazamisa, akukho kuyoshintsha, niyohleli nje niwina ngaso sonke isikhathi. Ngiyibambe lapha-ke ividiyo-ke qhubeke njalo-ke nisubscribe, comment and like kuyo le channel. Ngiyabonga ithuba.